Pika pau ke sai he me kun ke mamate ke tau channel ka ke subscribe mai ke tau channel. Ka ko hoka pen he tala noa e Uhinga o Pekia e kosisu krasi. E folo ko na pe funga kolosi o kotua, au kotua na ke ria ki au kai ha. Na tau pe he konga ula ki. Na ria ke he otua ko e fai tala ngofua ia e kosisu krasi ke otua. Paka mea i he ne fai tala ngofua ko tui koe na ia te ia na ne fai ke ne fai tala ngofua ke tamai. Ko ia tau mo ui ai, ia tau tui ke te ia. Tau hoko koe ni ko mea noa, na Uhinga ni Pekia, ko e anga tonu, ma e ta e anga tonu. Ke whakao fiof ki tau tolu ki he otua. Mi fui konga koe i he ne wholofolau pe he, e hok otua nā ke ria ki au kai ha. Ko hae Uhinga, ai kono wharea mo ni. Ko si supe ia, ten lawa ke ten whai ai wheu i koe ke tamai koe ne kai kia ni anga hala anai. Na ngoi si su ko mea kun hoke te ai pau ke fou i he mate ko nunu ai oi anga hala mo whakamala ia tau mo ui kana i kai ke ne whai e hang hala ko mena mawhasia ne mo ui ko ne hau goa umai ko ke ngoi tapu ke che mani tala mai na ne ngoi mawhasia o pito ne mo ui he ne whihanga hangai e ia koe koe tonu hia ta ha nyanga hala pa mo e pau ke Pekia na giri aki au kai ha. Ko wheu ia e mā oni ta hea nianga hala. Ne ke pau e ke mate. Ko ene eke, ka hame kua pau ke tuku ai ia ki he mate. Maina wena sa wheu besi iso e koe tau mua ia ai otua ke ene mo ui. Ka koe ui koe mā oni. Koe ke tau whanonga e ka wang hala ki he eke ai mā oni. Na e ikai to tonu. Koe Uhinga na ngoi sisu, na ikai to tonu ia ke te eke fau i he mate. Ka koe hai Uhinga ene fau he mate. Tamarewe te tau tolu, he bostolo ko pitau. Maino koe ngahia ko naken, ne whai e eiki, e hiri, ne toi tu u, ahe whaanga furu kou, tala noa kia luke. Na ne nofo u whahinu hino, ne kaua ko ke pranga o toa. Tamarewe ula pita wahe tolu, e staha walu e ko Christfoki. Na ne mo ua mamahi tua taha, koe hui koe ngahi anga hala. Koe anga tonu, ma e tae anga tonu, koe hui, ke ne whakahaufi ofi a ki tau tolu, ki he otua. Se mawinga. Talo no kapus ki tau tolu ki toa a me ngoe tap ko i te ni. Me tala mai ai sea ni mahiwa ko tau ngahi ang halau tu uia tau wā me otua hoko koe fu a wahe. Tala mai apostol ko paula koe tohi mo ua koe tau ngahi ang hala na ne punu fu na ne taofi ki tau tolu. Ke lawa ke tau whiohi ai ang hala mai maa onyoni koe Uhinga ia Pekia kraisi. Koe Pekia ia koe Uhinga ni e kenake ia ki au kaiha. Hei koe anga tonu au ia. Koe Pekia ia ai anga tonu, ma au mo au ta ai anga tonu. Koe ke lau ke whakaofi ki tau tolu, ki tau tua kainga ko amnak beu ke fia. E mahino, koe tau hau ko maa wakaraisi, tau whakaofi, tau whiohi whaofi me otua. Mo mea tānoa koe tāpane kare toa wha, koe awhio angai otua lo tonga hano kakai. Kono Uhinga nei, tohi reviti ko no mi, na tu ni ngai lau e ke whakamаа nyoni e ke mo ui aha isteri. Koe ui he kai lava ke whiohi ai otua maa oni mo tāpu haia me kawangahala. Kono Uhinga ia, e tau whia ha Kristiani ko mea he Pekia e ko si sukraisi. Whamaa nyoni e tau mo ui, pia toho atu ki tau tolu wanghala, ke tau lawa whiohi a ki tau tolu, o whiohi tuu mau mo tau eiki. Koe ui, tano ka Paula koe o Korintova ni mawe suataha, he nai hanga he otua o ngau he koe koto anga hala. So koe Uhinga koe tāria o e kai ha, nagiri aki au kai ha. Nagiri aki au koe hahono Uhinga houri aki au, e whihau ya sisu. Koe Uhinga, he nai ngau he otua koe koto anga hala, e tō tā koe nai kai tini o ngona hanga hala, koe hui ako ki tau tō. Koe hui, ki tau hoko ai ia te ia, koe koto, mā oni, whakautua. Seke mau inga, Uhinga Pekia e ko si sukrasi. Ke whakaofi ki tau tō. Koe Pekia ia ai anga tonu. Koe Uhinga koe tō tāpeu ne lawa ke eke. Koe hae Uhinga ai mate ai anga tonu, ai mā oni koe nai ikai tuha i ke mate. Uhinga ne Pekia, koe hui koe anga hala mo tae anga tonu a tau tolu. Nai pau ke lawe ia ki ai ke ne hongona. Koe hui koe mene Pekia ke tau hoko ai e te ia, koe koto, maa o nyoni whakautua, ka lawa ke tau whiohi, mo tau utua. Koe mea no ko, Uhinga no ko, ke whakakakato ia te ia,
ai hau e tamai. Ko ki konga e koe ni whorowhora, e hoko o tua, na ake ri aki au. So koe tamai e whorowhora koe, si isu koe yesio ne, whorowhora si isu pe ko osi. Ko osi, na ke ri aki au. He kono uhinga, koe ri aki koe o tua a si isu i e kolosi. Ke mahino, koe a koe hou hau ia ai o tua, ke te tau tolko tope. Tamai e sione vai tahani ma, resio no pe kapai e, ka aia taha, nei kai nofo mau ia te, whakau koe vai ne mo ni a, mono ngahi waa, tau tolko tau tui, tau nofo mau ia te ia, pe nofo mau ne whorowhora te tau tolko, pe re whorowhora sisu. Ka aia taha nei kai nofo mau ia te, neri aki atu hange koe waan, pe ne mai. Nau tāna ke ngai mea pe heo laku ke hea fi, pe hao kuvela, sio koe ri aki atu. Whakau koe ka kai tae tui, tae wharara ke eiko si Isu Kraisi, wharara ke nau wivi, wharara ke nau maa oni, wharara ke nau koloa, wharara ke nau lakanga he siasi, wharara ke nau tuku whakaholo, wharara ke nau maheni mai whaiwheka, wenga hi mea pehe tau nofu tau tolu ai. Ka e tu usi ki tau tolu ri aki atu, kono uhinga ina ri aki ai. Ai eiko si Isu Kraisi, he koe nunu ai au e tau tae tui, tae wharara ke tau oto, koe nunu ai angahara. Ko pau ke ri ake atu. Musio koe kuanga koe o mate mo he tesi me kauanga harau. Mai whakahawa he ua novis ta whamu ta anima. Koe whakamau tua pēna e ri a mate mo he tesi ki ano afi. Koe nia ai mate anga ua. Koe ano afi. Pe ilonga ia ne ikai iloa no hingoa i tohi e moui. Ne ri ke ano afi. Musio kei. Koe ri ake atu koe he koe nunu ai o angahara ke ri ke ano afi. Ke tau nofo ai ko heri, koe potu e ri ak koe ki ai e he otua ke whai holoto ai. Koe ke mo ua ma mahi o taingata. Ka inga ko whamau nei, hange koe tānoa ka e otua ia, sere mai ia, ne hange ha whauni te ni o mata ke o tengi hia ki mo tolu mo nofu pei whai loto. Ka te mo tō mo toki heri koe kai te mo tui pi ki tai ke whorowhora a tau oto. Mo whanau ke tānoa ki Christiane, ko tānoa Paula pe he. Ma le whorowhora si Isu mou reo, tamare Paula ke te tātoro ke te sanai ka wai ni ma, vesi wa mo hongfuru. He nai kai ke tūtuni ki tau hea toa ke hou hau ia. Ka ke la vai mai ai whakamo ui i hota eiko si Isu Kraisi. Aia, nane Pekia, koe hui ko ki tau. Koe hui, pe kuta a, pe kuta mohe, ke ta whakataha, he mo ui whea ngai mo ia. Mo ui whea ngai, mo tau atua, koe mo ui ia, ai Christiane. Koe he ui kai ke tūtuni ki tau toke hou hau ia. O si riake a Kraisi, ko riake a hou hau e otua ke te tau, ko o whei ke hou hau e otua, ke te koe mo paku kakato hou hau e otua. Koe ui kai hoko a Kraisi koe mea whakatupu hoi fua angai e otua, ke toka mai ni hoi fua, ke te tau tolo e kauanghara. Koe ui ke tau mo ui whea ngai mo tau otua, pe kuta a, pe kuta mohe. E ka inga koe mo ui whea ngai mo eiki. Koe whanongo whakaaho ke ne whorowhora, whakawai ki tau tolo ke tau whai ke ne whorowhora. Pe kai ngata ika koe tau tala ki he eiki, ke mai mo e ne whorowhora, o whakasino e te tau tolo, e te hon mai, ke pehe e mau mo ui. E si Isu Kraisi ko mau wha mo ui. Amen.